wa 34. Mstari wa 34. Kuna neno hapo hari jambo ngao ambalo inatuhimiza, ridufasha mu mutima. Matendo ya Mitume mstari 10 mstari wa 32. Mstari wa 34. Kwa Kiswahili nasema, basi tuma watu kwenda Yafa ukamuita Simioni aitwaye Petero. Anakaa katika nyumba ya Simioni mtengenezaji wa ngozi, karibu na Bwana, naye akija atasema nawe. Mara nikatuma watu kwenda kwako, nawe umefanya vyema kuja. Basi sasa sisi sote tupo hapa mbele za Elohim tupate kusikiliza maneno yote ulioamriwa na Bwana. Kwa Kirundi, soma kwa Kirundi. Basoma igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 10 umurongo wa 36 aravuga ngo ijambo ry'Imana yatumye ku Bisirayeli ivugisha Yesu Kristo ubutumwa bwiza bw'amahoro, niwe mwami wa bose. Mstari wa 32. 10:32. Avuga ngo nuko tuma Yopa utumeko Simoni ariwe Petero asembereye mu rugo rwa Simoni umuhanzi w'insato iruhande y'ikiyaga. Uwo mwanya ncandagutumako, rero nawe urayobotse kuje. None rero twese turi hano imbere y'Imana twumva iby'umwami Imana yatugeze kutubwira byose. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nimesikia kwamba kulikuwa na ndugu yetu anaitwa Petero. Mwumvise ko hari umugenzi wacu yitwa Petero. Petero ni mmoja wa mitume 12 wa Mwokozi wetu Yashua Mesia. Petero ali muri za ntumwa 12 zari zarongowe na Yashua Mesia. Kwa hivyo aliposikia watu wa mataifa kwamba wamesikia neno la Baba, aramara kumva ko abantu b'Imana bamaze kumva ijambo ry'Imana, akawatuma watu wa mataifa wakuje wasikize neno la Baba. Arabahamagara kugira baje kumva ijambo ry'Imana. Watu wa mataifa mengine wakaja wakasikiza neno la Baba. Abantu batandukanye b'intara zitandukanye baraza barumva iryo jambo. Petero akawapongeza. Petero arababwira ijambo, akawaambia mumefanya vyema kukuja. Arababwira ngo mwagize neza kuza. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ningependa pia niwaambieni ninyi wa Burundi, namwe yagomba babwire mwebwe bo mu Burundi, mumefanya vyema kukuja na hapa. Mwagize neza kuza ngaha. Haleluya. Mumefanya mzuri kukuja hapa. Mwagize neza kuza ngaha. Sasa hapa sisi zote tuko mahali hapa, wese turi ngaha ili tusikize neno la Baba. kugira twumve ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Wangapi wako tayari katika neno la Baba wetu? Ni bangahe bari tayari kumva ijambo ry'Imana? Haleluya. Amen. Mko tayari? Mubyumva. Haleluya. Mumba wetu, nimegundua ya kwamba Mumba wetu ana upendeleo. Yamaze kumenya ko Elohim wacu ntafise gukunda anapenda kila mtu hapa duniani. Akunda uwari we wese ngaha ku isi. Ajali kwamba uko na sura gani. Ntarabanga ufise sura imeze gutya. Mumba wetu anapenda kila mmoja wetu. Imana yacu ikunda umuntu uwari we wese. Na katika ufalme wake anataka kila mtu aingie. Kandi aba mu bwami bwayo ashaka umuntu wese yinjire. Ambapo nilikuwa nimeimba nikasema tukue tayari kwa maana Mesia anakuja. Niyo mpamvu yarindi rya ndirimbo avuga ngo Mesia agomba kuza. Kwa hivyo tumekuja kuandaa mioyo yenu. Yaje gutegura mu mitima yacu. Mkuwe tayari. Mkuwe tayari kwa ajili ya ufalme wa Baba wetu. Kuko ubwami bw'Imana bugomba gushika. Haleluya. Amen. Usikawie kuamua. Nutebe kugira gute kuvana n'ivyaho urimo. Haleluya. Amen. Harakisha kuamua kwa maana ufalme wa Baba umekaribia. Gira ningoga kwitunganya mu mutima wawe kuko Imana igomba. Hatutajua hiyo ufalme ni leo ama ni kesho. Nuzoshobora kumenya ngo Imana izuno musi wari zozejo. Hii dakika ambayo tuko naye, uyu mwanya nyene dufise, inatosha kila mmoja wetu aamue. Ufise umwanya wo kwibaza ati mbega uno munsi kama ni kubadilika
ama kama ni kubadilika, kama ni guhinduka, ama ni kuendelea na mambo yako ya wala dunia. kubandanya n'ibyawe byo mwisi. Haleluya. Amen. Maana dunia hii inapita na mambo yake mabaya. Ariko iyisi igomba kujana n'ibyayo. Na atakayeshika neno la uzima wa milele, unadashatse kwakira ijambo ry'Imana, huyo atadumu milele na milele. Uyo azosha imyaka yiwe yose. Kwa hivyo tunapokaa hivi, kubera twe twicaye uku, tujue kwamba sisi ni wasafiri. Tumenya ko twebwe turi ku rugendo. Sisi si wakaaji hapa ulimwenguni. Twebwe ntituraba kwicara ngaha. Wengine saa zingine unatembea kwa barabara. Abandi bari baragenda hajya mu barabara. Ulikuwa unaenda kununua mboga. Ugiye kugura izo mboga zawe. Unaenda kustukia kidogo pikipiki imepita na wewe. Unakutana imoto iraguciyeko. Unaisha hivyo. Hama nga urapfuye. Na ulikuwa unaenda kununua mboga. Kandi warigiye gusuma. Haleluya. Amen. Mwingine anasema wacha niende town ninunue nguo. Uunda akavuga ngo reka ngende muri ville ngende kugura impuzu. Anapanda kwa gari. Amaze kugenda mu modoka, ile gari ambayo umepanda inaanguka. Ya modoka ugiyemwo irahenutse. Haleluya. Amen. Mwingine anasema wacha niende mtoni kuchota maji. Uunda akavuga ngo reka ngende kwibombo kuvoma maji. Sasa ile umeweka maji yako kwa kichwa. Maze gushira maji yawe ku mutwe, unatereza kwa matope, unaanguka, unaisha. Unanyera gato kumbe ngaho uragiye urapfuye. Na kila mmoja wetu kuna magonjwa yanamsumbua. Umuntu wese agashisanga ari umuntu afise ingwara zimuhije. Tunasema nafasi ni hii. Mbere ijambo ry'Imana avuga ngo kila mtu abadilike, umuntu wese ahinduke, amugeukie Muumba wetu. Ahindukire Imana. Kitabu cha Marko. Mu gitabo cha Marko, ili tubadilike, duhinduke, ili tuweze kukumbukwa katika ufalme wa mbinguni. Kugira nicagiye Imana niyahamagara amazina tuze twibukwe. Dukora iki? Kuna mambo ambayo tunastahili kufanya katika kitabu cha Marko. Hari byo dukwiye gukora mu gitabo cha Marko no tugombe tubirane. 16 mstari wa 15 ku murongo wa 16 ku murongo kuva ku murongo wa 15. 16 mstari wa 15. Ku murongo wa 16 ukachera ku murongo wa 15. Inasema hivi. Haravuga ngo akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Soma mu Kirundi. Marko 16 umurongo wa 15 arababarira ati mugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsimba n'urubanza. Haleluya. Amen. Ikasemekana enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili. Genda mu bihugu byose mugere muvuga ijambo kwa kila kiumbe. Kurya muntu wese wariwe wese. Mimi ni kiumbe. Uyu n'umuntu, wewe ni kiumbe, nawe umuntu, sisi ni viumbe. Twese turi abantu. Sasa tumetumwa kwa kila kiumbe ambacho ako na akili. Nawe batumwe kuri wa muntu afise ubwenge, ambao anajua kupambanua neno mbaya, ujamenya kumenya ijambo ryiza n'ijambo ribi. Kwa hivyo tumetumwa kwenu. Urumva kuri isaba amaze gutuma iwanyu. Tuanene neno la uzima. Kugira bagire ijambo ry'ukuri ry'ubuzima bw'Imana. Atakayeamini utizera ataokolewa, azosha. Sasa ikasemekana kuamini, kwizera ni kubatizwa, ni kubatizwa mu mazi meza, ataokolewa. Azoronka ubugingo budashira. Asiyeamini mwenye ati utizera atahukumiwa, azowakuruka imbere y'Imana. Kwa hivyo ni wangapi wanaamini? Ngo ni bande bemera kubatizwa? Haleluya. Amen. Wangapi wanamwamini baba wetu? Abandi bemera Imana ni bande? Sisi sote tumwamini yeye. Twese tumwizigire kuko niwe. Haleluya. Amen. Kwa hivyo atakayeamini na kubatizwa ataokolewa. Umuntu azokwemera kumwizigira kandi akongera akabatizwa azogira. Asiyeamini atahukumiwa. Mwenye utotote zokwemera azogira gute? Azokupa imbere y'Imana. Haleluya. Amen. Mesia yuaja, tuwe tayari.
Mesia yuaja, tuwe tayari. Mesia yuaja, Tuwe tayari. Mesia yuaja, Tuwe tayari. Atamwendo yuaja, Tuwe tayari. Mesia yuaja, Tuwe tayari. Batizwe yuaja, Tuwe tayari. Mesia yuaja, Tuwe tayari. Batizwe yuaja, Tuwe tayari. Mesia yuaja. Tuwe tayari. Haleluya. Amen. Kwa hivyo mwokozi wetu anakuja, Imana yacu iragiye kuza, anakuja. araje. Tukue tayari. Tube tayari twiteguye. Kwa hivyo tukaambiwa kwamba anayeamini na kubatizwa ataokolewa. Niba mwamaze gutabura ko umuntu yamaze kwizera akabatizwa azora kubirwa. Asiyeamini atahukumiwa. Umuntu atazokwemera kwizera no kubatizwa azokwirukanwa imbere y'Imana. Haleluya. Amen. Isaya kuna neno alitabiri katika siku za mwisho. Yesaya avuga ivyo ku gihe cyo kuyerezo. Katika kitabu cha Isaya 56 Muri Yesaya 56 kuna watu ambao wataokoka katika siku za mwisho. hari abantu bazokizwa batanga ubugingo Nao bwabo watu wataungana na Muumba wa mbingu na nchi. kandi abo bantu nabo azobari igihe cyo kwazorokoresha ubugingo bwabo. Haleluya. Amen. Tusikie watu wa Muumba wetu ni watu wa gani? Kumbe ngo twebwe ubugingo bwacu twofata mu Katika bameze kitabu cha Isaya 56 mu gitabo cya Yesaya 56 mstari wa 2. umurongo wa 2. Ama ansia hata mstari wa 1. Bwana asema hivi: shikeni hukumu mkatenda haki, kwa maana wokovu wangu huu karibu kuja na haki yangu kufunuliwa. Heri afanyaye haya na mwanadamu ayashikaye sana sabato asiivunje, aisuie mkono wake usifanye uovu, wala mgeni atakayeambatana na Elohim asiseme hivi: hakika Bwana atanitenga na watu wake, wala towashi asiseme mimi ni mti mkavu. Kwa maana Elohim awaambia hivi matowashi wanaoishika sabato na kuyachagua mambo yampendezayo na kulishika sana agano lake, nitawapa nyumbani mwangu na ndani ya kuta zangu kumbukumbu na jina lililo jema kuliko kuwa na wana na binti. Nitawapa jina lidumulo hata milele, lisilokatiliwa mbali, na wageni watakaoandamana na Bwana ili wamuhudumu na kulipenda jina la Bwana huwa watumizi wake. Kila aishikaye sabato asivunje na kushika sana agano langu. Hiyo kitabu kingine cha Kirundi. Yesaya 56 uko amajambo avuga ngo amasezerano y'Imana ari kubizeye bose. Uko nikoraho agize ati mwitondere ibiroranye mukora ibyo kugororoka, kuko agakiza kanje kagira gashike n'ukugoroka kwanje kugira guhishurwe. 2 hahigwa umuntu akora ivyo n'umwana w'umuntu abibangiriza, akaziririza isabato ntayikengere, akarinda ukuboko kwiwe ntigukore icyaha na kimwe. Kandi umunyamahanga yifatanije n'uhoraho yoye kuvuga atuhoraho ntazobura kuntandukanya n'abantu biwe, canke n'inkone yoye kuvuga iterega ndi giti cumye, kuko ariko uhoraho agize kuvy'inkone ziziririza amasabato yiwe, zigahitamwe ibimunezereza, zikabangiriza isezerano ryiwe ati nzozishirira icibutso mu ngoro yanje no mu rugo rwanje, ndazihe n'izina riruta kugira abahungu n'abakobwa, nzoziha izina ritazoshira ritazokurwaho. Kandi n'abanyamahanga bifatanije nanje uhoraho kugira ngo bankorere bakunde izina ryanje, babe abasavyi banje. Umuntu wese aziririza isabato ntayikengere, akabangiriza isezerano ryanje, Sita. Mpaka mstari wa 6. Kweje ku murongo wa 6. Sawa.
Haleluya. Tumesikia kwamba siku za mwisho twamaze kumva kugecereza wale wageni watakao andamana na Baba, bagiye bemeye guhagarara kugumana n'Imana chenye itakuwa inaonyesha huyu ni mtu wa Muumba wetu. yezovuga ngo uyu ni umuntu wanje. Kitu cha kwanza ni Sabato. Kwemera abantu bamaze kwizera kwemera kurongorwa n'isabato, mukaba abantu bo kwizera isabato. Haleluya. Amen. Sabato. Isenga isabato. Haleluya. Amen. Ndio watu wa Baba watapatikana hapo. Nabo bantu bazogaragaza guhamagara Mtu yote mwenye anataka kuokoka hapa ulimwenguni. Umuntu wese ashaka kumva ko akeneye kwihananga. Maandiko inasema katika kitabu cha Isaya, jambo ry'Imana avuga mu gitabo cha Isaya, mgeni yeyote atakaye ambatana na Baba wetu, umuntu wese azoshaka gufatana n'Imana yiwe, lazima aishike Sabato. mpaka yemere kugendana n'isabato kwigenda. Haleluya. Amen. Kwa hivyo kama ulibatizwa kando na Sabato, nimba warabatijwe kando na Sabato, bitandukanye n'isabato, haleluya, amen, lazima urudiwe kubatizwa. mpaka urudurusubongere gusubirwamo gusura kubatizwa. Haleluya. Amen. Na ubatizwe kwa jina moja. Ubatizwe ku izina rimwe. Hapo zamani mubabarire watu walibatizwa kwa majina matatu. Hari abantu babatizwa ku mazina 3. Na hiyo ilikuwa inamaanisha kwamba kuondolewa kwa dhambi. Nao kwa kubone kugaragaza ko nabo nyene ari ukugwa kwitira. Lakini ubatizo wa jina moja, ariko umubatizo w'izina rimwe, inamaanisha byemeza ko kuondolewa kwa dhambi, ukwego kw'ivyaha na kufufuka pamoja na Mesia. no kongera kuzuka ubigira kabiri hamwe n'Imana. Ukifa na kufufuka na Mesia, uzopfa ukazukana n'Imana yawe. siku ya mwisho utafufuliwa. Muri ico gihe cyo kuherezo ryawe uzozuka. Haleluya. Amen. Lakini ukibatizwa ubatizo wa kutoa dhambi tu. Nimba wabatizwa ukabatizwa baje bazimashe menye ko kiri mu byaha. Haleluya. Amen. Kesho tena utaendelea na dhambi zako. Nubundi uzobandanya mu byaha. Lakini hii ni ubatizo wa mara moja tu. Ariko uyu ni umubatizo umwe gusa. Mara moja tu. Rimwe gusa. Katika kitabu cha Warumi 6, mu Baroma 6, mstari wa kwanza, ku murongo wa mbere, kuna neno hapo ambayo inaongea kuhusu ubatizo kwa jina moja. hariho ijambo rigaragaza kuvuga ngo ku mubatizo w'izina rimwe. Kwa hivyo ubatizo wa jina moja imeandikwa mara nyingi katika Biblia. Ngo umubatizo w'izina rimwe ngo wanditswe cyane muri Biblia. Katika kitabu hicho inasema hivi. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Asha, sisi tulioifia dhambi tutaisije tena katika dhambi? Amfahamu ya kuwa sisi zote tuliobatizwa katika Yasho Mesia tulibatizwa katika mauti yake. Kirundi Roma 6 murongo wa 4. Abapfuye mpaka 4. Abapfuye ku byaha ntidukwiye kubigumamo. Nuko tuvuga iki? Mbega twame dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Biragahera. Twebwe abapfuye ku cyaha koba tukigisubiramo dute? Canke ntimuzi yuko twese ababatijwe kuba muri Kristo Yesu twabatirijwe kuba mu rupfu rwiwe? Ne rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe kuba mu rupfu rwiwe kugira ngo kuko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa data wa twese abariko namwe tugendana ubugingo busha. Amen. 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 Ni nani alikufa kwa ajili ya dhambi zetu? Ninde yapfuye kubw'ibyaha byacu? Nani? Mesia. Kristo. Yashua Messiah. Kristo, Yesu Kristo, Yashua Mesia. Ndiye alikufa kwa ajili ya nani? Ya dhambi zetu. Niwe yapfuye kubera kubw'ibyaha byacu. Roho alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Mutima mwanadagereza kubera kubw'ibyaha byacu. Arabaza ujya kuri mu Imana tuvuga Roho Mutagatifu. Baba alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Imana yacu yarigeze ipfa kubera kubw'ibyaha byacu.